telespectadores desempenham. Espera ita hotu ia condição memang saudável não confortável. Edição bohin lorong hamutu ko hau eficiência e higiene de Usmaia. Se apresenta ba ita hotu kona ba produto talas transforma ba dosi marang memak bolinhos. Dia antes satu hakat ba prosesso produção, firmei hau se apresenta ba ita hotu kona ba ingredientes memang que ita se utiliza durante processo produção hahu to iha remata. Dia ihane ingredientes principal maka talas, ingredientes adisional makanesan ihane iha terigu, iha 1 kilogram, namos iha talas na bema koheng hau dang ona ou depois bele kukus, depois ihamos gula halus, ihane iha gram atus tolu, ihamos minyak na bemak minyak gram tenghane ho gula halus, depois ihamos vanili, ihamos royal. Dia kira memang ka ingredients na bemak kita se utiliza atau bele produce bolinhos. Dia tu irmã kita tama ba prosesso produção bolinhos. Ya, ihane kita se tahu uluk terigu. Ya, kapoin dari ne kita labele mixin, atau mistura uluk gula halus atau terigu, mas kita halo mistura gula halus atau vanili no royal kita, kapoin kita bele mixin ho terigu, nomos talas. Dia kene vanili itu saya tahu kan urut tunde. Kau itu ande label nakono. Royal mos ne, kita label tahu barak liu. Kita precisa utilizar luvas, né? Produto mesmo aqui é bele raizena, então, dia. Etapa tu irmã, kita tahu mas mina, baiha, gula halus, ou adonan mesmo correm ita mixing hamu tu kona. Kene kita labele tahu lai terigu no talas tambah kita precisa mistura atau nene vanilla ho royal bele kalian liu bai ha gula halus. Tu irmã, kita precisa troca adonan bema ko kita mixing ona baia para basia na bema kaluang nune kita bele livre fácil baita atau bele kaho trigo ho dan bema ko kita misturan. Tu irmã, lain hira mina ne kleang ona bai gula halus so adonan hira memang winta mistura ona ita bele tahu terigu bahela. Ya terigu memang kosida ita se tahu ita la bele tahu gala idere tambe ita tahu itu antuang atau ne bele apar ho mina memang ko ita tahu.
Ya, turmai, ita precisamos kahur, trigo no ita foi tau, hamutu ko. E devemos antes na ita misturar. Depois de adonang ne, hanesang ne, nia mistura kleang ona, ita bele aumenta ona talas baiha larang. Jak talas no ko ita dang ona, ita precisa deut, depois ita saring ou stray bafali, nune o sida ninia talas ne labele kafua ka o nia labele domina liu, adonang mema ko ita mistura. Depois de talasnya ita deu dodo konahane sangne, no ita sei rice filfali baiha, ingredient sirang remema kohen ita mistura hamutu kona. Agora hau saring hotu ona, talas baiha, ingredient sirang nema kohin, kita mistura ulu kona. Foi tuir mai hau kerok makas litang atune masan mema iha bele sai klian litang o talas mema kita foi mak taune nya bele mistura hanesang ho ingredient sirang nema kohin ita mistura ulu kona. Dia agora ini hau deu tutona no masane ita belian sai tasa kona o hanesang ona. Depois de masane tasa kona ita precisa coseminha bahelara. Ne orsida ita tunu karek nela bele. Tuir mai atu ita tu halo masane tuir modelo dosinha ita la precisa utiliza luvas tambor sida niña modelo ne sela rápido niña sela hanesang então ho precisa fase lima ya tuir mai ita sei utiliza masane ituan ne ita bele halo modelo dosin be maka ita prefere atu halo.
de tahu uvas marang bahe leteng kagba belum sen makakara katu utiliza korselo kanesan mantolo bele usa koro yo mak tuir itu bosirnya karak bele. Ini hau prefera tu usa uvas marang. Dia, idane pronto na ita tutunu. No antes ne oven hau hamanas sona. Ba ita bosir kare kwenye halo oven ne tenki hamanas kare 5 o 10 minutos atunne ita bele atama dosi bahelarane nya bele etanona temperatura ne mak panas sana. Tiene duração turno máximo 45 no mínimo 40. Ok, telespectadores, agora round to na 45 minutos. Significa que bolinus tasa con atamane, tu me hawa sai bolinus usi oven lara. Primero hawa mate uluk oven. Ok, telespectadores, si tenemos bolinus niya resultado. Turmay, ita se coco, o no ita se plating uluk bolinus, después de ita bele coco bolinus niya sabor. Ya, telespectadores, turmay, ita se coco atau atene sabor husi bolinus niya. Sabor dia tebes. Espera kata belum sira bele halo he uma, bele hang hamutu com família sira e ver kata ni resultado bele dia baita hotu. Jak idane mak resultado husi talas ne mak transforma bolinus. Ya kau ver kata telespectadores sira bele halo he uma hori seri mak belum sira ou família, namos colegas sira ne maka hamutu ba. Ikuslio hau efizenya hamutu ko equipa tomak atau agresiwan. Adeus.